Как ви су Српkinje. Prva, vi ste lepi. Не samo lepi, vi volite da se sređujete, vi volite da se šminkate. I to je tako očigledno kad mi došli iz Rusije ovdje, kod nas nije tako. Žene većinom ne šminkaju se. Ja imam kamšicu dole, žena ima možda oko 60 godina, ali uvijek našminkana, uvijek sređena, uvijek ovako frizura napravljena, uvijek volim da se divim joj, uvijek govorim kako ona je lepa. I tako kad izađeš napolje vidiš uvijek žene svi uzrast, uvijek lepa odeća i uvijek izgledaju kao mi Rusi idemo negdje na žurku. Vi ste lepi, da, ali najbitnija druga stvar, što očigledno kad dođemo ovdje. Vi ste kao prave sestre jedna drugoj. Vi tako topli, vi podržavate jednu drugu, vi govorite komplimente, nešto dobro, lepo jedne drugoj i smijete se jedne drugoj. I ja obožavam to, uvijek volim da govorim komplimente i to je jako lepo i to za nas bilo iznenađenje zbog toga što u Rusiji žene mrze žene. Uvijek žene su krive za žene. Naprimjer, i nešto se desi sa devojkom, sa ženom, žene pišu zaslužila to ili nešto. Ako nju biju, znači kao provocirala ili nešto tako. Možete zamisliti? I to je strašno. U Rusiji žene ne podržavaju jednu drugu. Sad, mladi su više kao осмысленно razvijaju se psihološki malo više, ali ne tako kao kod vas. Ja mislim, vi kažete da i kod vas ima to, ima loših. Da, svakdje ima loših, ali većina, što mi kad dođemo, što za nas očigledno, da, kakvi ste vi i kako je u Rusiji baš velika razlika. Da, ima neke sitnice, ima kod vas neke i loše, ali kod nas ih baš puno više. Stvar, sigurno ne svi, ima dobrih kod nas, imam baš dobru drugaricu koja je došla isto u Srbiju. Ima, ali generalno za narod govorim to. I još treća stvar interesantna, što zbog vas, zbog toga što vi ste takve žene, vaše muškarci su dobre. Vi ih kao vaspitate, vi ste dobri, vi poštujete sebe. I vi trebate da muškarci da budu isto dobre. U Rusiji muškarci su strašno bezobrazni većinom, isto ne svi, sigurno. I dobri ima, ali dobro su oženjeni sa dobrimi ženama koji ih vaspitali, da? Generalno muškarci su bezobrazni, a vaši su stvarno dobre. Oni moraju da konkurišu zbog toga što vi trebate, ne znam reći ime, vi tražite da oni budu dobri kod vas. I to je super. To je super i baš divim se vama, Srpkinjim ženama tu. I lepo mi je ovdje i ja mislim da ja uklopim se u vaše društvo i uvijek imam već drugaricu u prodavnici, grlimo se uvijek, ona je tako topla i sa Srpkinjem je baš leko da družiš se, da budeš dobra. U Rusiji ti ne možeš ovako sa ženama, a ovdje super je. Hvala što ste takve.